Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amayin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti sabali manen nga istorya, nga inkam pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Naggapo ang banay. Naggapo ka di tsindaan man daw. Anya ngay dagita ginatang mau. Saluyot, sitaw, ken rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mau. Karni ko maa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Ah, Nan, kita man dagita anatang. Ay, sauce. Nalaylay pa'y dagito yung anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. malem nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang nga ginatang kaw. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko iti agsapang agpalingkay man daw. Malem laang ti pan nakasangaw. Ay, kahit problemam day ta. No kayat mo ti agsida iti presko anatang. Agpalingki ka iti agsapa. Nagbayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Mando di taparaangan ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatang kaw. Karni ko makanaw ti kinatang ko asidaan ta. Anya? Diyak man amaw iti dadya aman daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Nagadaw dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti balok, luta. Kikimatinday ta abado ba ni? Ingka agsukat, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kulor a nalabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang umisit ka no day tatibadom. Luta. Alaing kakit din agsukat ba ni? Si kamot laang ti kaasi no makimat ka. Ay, saanin ang masapol, nagsukatak pa'y, luta. Saan apod naw, akikimatan tinalabaga ba daw? Nagrason ka pa ilang. Makamuka no makimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag iti tersina. Anyang itaramidam iti tersena. Ay kat, mapanag gumatang iti asin ken asukar mi ah. Day talaang timapan mo gatangan iti tersena. Wen, isulaang mati masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidaan nyo aya. Ko, madama nga glutluto iti balatong ni Sara. Balatong ti sidaan nyo. Ay makaparayuma. Anya? Agsida kayo mo't ay tinaimas. Day tayo lechon manok. Wano lechon baboy. Kasjay. Ay, awan igatang mi tinaimas asidaan, luta. Ay kat agremedyo kayo mo't ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas. Aggagat kayo ng agsapol iti kwarta. Nagbayag ka mo't anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw, kinasarita nakpay ni luta. Apay ni Lota at chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga, ta kikimatayin. Ken saan ka no anaimas ti sidaan ta abalataw, ta makaparayo ma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dangag dilaw. Wen nga raw, Sara bakit? Saan tamat na pakibibiyangan ida? Ngam no apay pakibiyangan da tibiyag ta.
Saan nga agpapada ti ugali ti tao lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Ti biyag ti sabali a tao ti pakibyangan da. Imbes at ti biyag da. Kita na kita agasawa banay kan Sara. Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong ngem awan mo't makukwartada. Agraraman mo tabak na nga. Naku namon, tated mundo. Nagalaspay ti bado da arumwar. Nagdaan ti bado da. Ay, piman da mo't ngagasawa. Nakakaasi ti langada. Kita am rubayan da. Nagado ti wara. Di da pa'y makadalo si ti rubayan da. Day tamat ti dilaw kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Agkakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita am pa'y bubong ti balay da. Aglatlatain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Isu apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anyangay da kita imulmulam dito yung arubayan niyo, banay. Tarong, mandaw. Anya? Tarong? Ay, ukra ako mati imulam nita. Saan atarong, banay? Tarong ngamin, ti kayat ko nga imula, mandaw. Moho? No siyak ti sika. Ukra ti imulak nita, banay. Nalaklaka biyagay. Kin nagagat ngagbunga. Ha? Aya, Wen, mamati ka kanyak. Ukra ti imulam nita. Saan kat atarong? Nakasusuon ka mat iti batya, Sara. Papanam aya. Mapanak aglaba iji karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka laang idi kalman. Ay nakanayon kalakit din nga aglablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isung ado ti lalabaak. Apay nga ijay pay laang karayan ti paglabaam. Kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iji karayan. Ken nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumit laang no dito ikan nga aglaba, Sara. Saan kan amapan ijay karayan? Anya? Kalding may chok ko dam banay. wen tata. Agtarakenak man iti kaldeng. Apay kalding pay lang ti tarak naem. Baka kumaa tadadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Nagkutong pay na siya ginatang mo kalding. Di ka lang nakapili mo tiyan. Ha? No sakti si ka. Baka kumaa ti ginatang kao. Tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunot ka sa paminsan banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalde nga kaslag saraw. Anya laki day. Nagsapa kamot ten arimwar banay. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho, nana. Alas 6 pay lang iti agsapa. Mapan ka nagtrabaho. Anya nga oras ti trabaho aya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalin. Saan ka amala daw iti trabahom? Ha? Ay, isungarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam na sa palauna iti alas 6 apan nagtrabahom.
Iladla daw mo matbasit ah. Ay, sige nana. Panawan ka ba? Ay, mabitla ang banay. Adda ka di pa ibagam, nana? Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabahom. Madlaw iti buok mo saan ka ang nagdigos. Ay, nagdi ko sakit ti parbangon, nana. Saan la amadlaw, gaputan, na magaanan ti buok kaw? Kasla saan ka mat ang nagdigos? Nagangrag day tabuok mo. Nay, si kamot ti masabat ko, Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dain ti asaw, wenno pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dain. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo't ay tinaima sa si dain yaw. Ipakpakan ko lang iti pusa day ta sardinas. Nya? Nay. Sapay, daytay na lakalang a klase ti sardinas day ta ginatang mo. Ay, saan naimas day ta, Sara? Ay na, day talaang ti kabaulak agatangan, Mando. Anya nga iti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mo agsida iti naimas. Piman kayo talaga, Sara. Ay, apay ngay, bakit? Anya nga apay ngay. Why? Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. Dagiti ka aruba ah. Tunggal makita dak. Dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan da gita a tattao. Laplap dakla ang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak mo ten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan dagiti tattao ang nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin ang makita da. Ngam di da mo't makita ti bagbagida. Wen nga raw, bakit? Ay, kunamlan perpekto da ngagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimwar manan dagiti agasawa. Papananda nga tamanan aya. Kanayon darumwar. Saan damot nga ron nga agsuksukat. Iso a kanayon tibado darumwar. Piling bak nang mo dagiti agasawa. Nalabay tamapandaman ng agudong. Ay, inal daw lakit din ang mapanda agudong. Anya laangan nga iti aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro Oo, ado la amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ano ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Uy nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na. Aha. Ha? Talumit na nagdadakkel ababoy dahi ta ginatang mau, Banay. Wen man daw, imbagla atarak na. Oh, jay kumaborias ati ginatang mau. Tapag isunto no dumakkel. Malugi kang agtaraken no dakkel ababoy ti ginatang mau. Ay, ayos laang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumaano ado ti kwartayo nga agasawa. Ha? Inton maminsan, usaran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin niyo mo ati bagbagyo nga agasawa. Awan pa'y nasaya at nga rami diyaw.
Apay anagadumot ti tao di tabalay da bani ken Sara. Ha? Ungag paisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di taparahangan na. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbangon. Nagpartida laki di iti baboy. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di taparaangan da. At dapay di ta tilugan ni congressman. Anya? Lugan ni Congressman? Kunam? Luta? Wen, saan lang ang alugan ni congressman yadda dita? Anya pa'y? Luta? At dapay dita ni mayor. Anyang itar aramiden dagiti politiko dita balay da Sara. Nay, da kayo mo't gayam, lota, mandaw. Banay. Apay anagado ti bisita yaw. At dapay da Congressman ken mayor. Kwa, awisen kayo ngo may dita balay no madamdama. Pakibagayo mo't tan kadagiti karuba tayaw. Mapandamot makipangan dita balay may. Ha? Ay, wag, sige. Mapan kami dita balayaw, inton madamdama. Nagaduti tao. Kun nagaduti makan, luta. Wen nga rod mando. Kas lapas ken mo ti baknang ti mapaspasamak. Wen nga rod. Kala at daytoy a panagpasken da Sara ken Banay. Ne. Nangalamot iti mikropono ni Banay. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamot tan, kindi kasinsin ko a congressman, ken uliteg ko ani mayor. Ha? Kasinsin ni Banay na Congressman? Ken uliteg na ni mayor? Pagyaman aglaunay, ti dadarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayon. Kababain. Un nga agpaiso. Kababain. Inuy uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum adamot gayam kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ti panagbiag da. Uwin nga paisaw. Anya pala tar aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababain. Ay, di kay pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. At daw, iti sagsasangaribaw. Kukwayon. Kababain, Banay. Inuyaw ken dinilaw da kayong agasawa. Madumag gayam ti kwartayaw. Un nga agpaiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, bani. Pakawanan da kami, Banay. Nagsimpli kayo lagayam nga agasawa. Ala, di yun panunutan day ta. Tinapatag kat nakaamiris kayon. Saan arumbang akidngan tayo ti pada tayo a tao. Dakas nga ugali day ta. Nagsingpit kayo nga agasawa. Uray no pinaspasakitan na kayo. Kit saan kayo abimalas. Nagululimag kayo latta. Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari. Agdipin na tagtayo ki day agkakaruba. Liklikan tayo ti dakas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bani, Sara, agsingsingpet, ken agbalbaliw kami. Leksyon na ita, kadagiti nalaing nagdilaw. Maimayat pa'y gayam ti panagbiag jay tao ang madildilaw. Iso na sayaan may, ta nagbalbaliw kayaw. Anya laki din aya. Mala, papagayam. Ditan ti nagpatinggaan ti may sapay apakasaritan iti biag, nga intay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anya laki din.
insurat ni Tia Tena Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Anyalaki din! Hoy, Belay, nakawarwar at yung balayaw. Dahil ta supayaw, nagadua-badua nakadisaw. Anya na kita, nalabaan? Wan tatang, linawaan ni Edgar. Anya, iso pa yan dinaglaba? Ay, anya laki din aya, anak kaw. Iso pa iti paglabam. Rumba nga si kaa, tawan mo't araramidam nito balayaw. Ay natatang, saan akayat ni Edgar amabanugak? Bayam nga isunto ti mangkupin kadagita inakas na idirabi alinabaan na. Ay, sana nasaya at tikasta, Bilay. Tulungam ti asawam iti trabaho dito balayaw. Saan la day tambangan ti pagalistuam? Saan nga rod akayat ni Edgar amabanugak, tatang? Anya lakit din, aya. Ngamno kasyam kumamot ti asawam. Tulungam kumamay. Agasam ngay dayta. Iso pa yun ti aglaba. Iso pa yun ti mangakas iti insampay na alinabaan na. Sa ita, iso pa yun ti agkupain. Idin tutakabailam mo dayta nga aramidain. Anya nga min tigagarayo aya tatang. Taing kayon, sumanao kayo ditoy. Ay, awan ti gagarak. Di magasak laing. Ta malabsak mo lato'y balayaw. Ing kayo nga rudan. Taawan mo't la tinapatig nga ibagayo. Day tala sermon nyo ti agado. Ay, yan niya kalaki din aya, Bilain. Inton kwan, isukat na kan ti asawam. Gapoy ti kinasadot mau. Ay na, saan nakto nga isukat nila kay ko, tatang? Ngamin, ay ayatan kan dungdungwen naklaunay. Ipatpatig naklaunay ti asawak, tatang. Honey, insagana kong tidigos mo. La, inkagdigosain. Ay na, honey. Agyaman na ka. Nakadungdungo ka talaga kanyak nga asawam. I love you very much, lakay. I love you too. Bakit? Nala, inkagdigosain. Tayo nakisagana termosar tayo. Sige, honey. Nagluto ak iti itlog ken ham. Ken nagkirogak pay. Pinirpurak iti bawang. Sige, honey. Ingka nga ro din isagana ti armusar tayo. Taagdigo sakpay. Inuray kan ang makadigos, honey. Pinakan konti anak ta. Sige, honey. Manganta nga ro din. Mabitla nga. Tay kaktaplataw, honey. Oh, aday ta, honey. Naikakonti platong. Agyaman ang honey. Alang nga ro din. Mangantan. Oh, Mari Belen, nakaumay ka man. Imayak la makisarsarita ken ka, mare. Sa anak ka di ama ka disturbo? Saan mat, Mare? Tanong malampay mat date ko. Kaya't mo asawan? Addan ka date mo, mare? Wan, adan, Mare. Wala. Gagangay ti balasang akasken ka. Ngamni masapul apilyam ana imbag ti pakidaytam. Nang rona no isunto ti pakiasawaam. Pilyam tay kaskin ni kumparem. Romantiko launay. Ha? Wen, mari panyang. Nilakay ko, ay, dungdungwen nak iti husto Love na love nak dayjay. Yawat na amin ang masapul ko. Ha? Kasta ka di, Mare? Ay kat, nasayaat mat Wen, mari panyang.
Nagsingpot nila kay ko. Taay ayatin naklaunay. Dongdongwen naklaunay. Isagana na pa'y ati digos ko. Ipapudutan nak iti digos ko. Oh, di nasaya at mare. Iso asi ka mari panyang. Pilyam ana imbagtay kaskin nila kay ko akong parem. Dongdongwen naklaunay. Ay ayatan naklaunay. Honey, maturog tan. Anak ko pa na kun. Saan kanya rakupan, honey? Iso maturog kalatan. Apay ngay adinak arakupan, honey. Uwan ken ijaya kon sa alas maturog, honey. Ni apay ngay. Di na kaya't akay da. Sana kasta, honey. Amom ngamin. Ipatpatig ka unay. Ket jak kaya mabannog ka. Ha? Uwan, honey. Jak kaya mabannog ka. Ngamin, dungdungwan ka launay. Dito'y kalatan ka mata maturog Saan anas ken adita salas ti pagturugam. Ay sana, honey. Ijaya kon salas maturog. Ngamin, ang mga masuliso ka kiti kinapintas mo. Ket anya pa iti mapasama. Kat, agasawa tamat. Saan, honey? Alaki din. Maturog kan, wine. Jak kaya't mabannog ka. Iso maturog ako. Ijay salas. Ay, na, Edgar. Saan adita? Makikiak. Shh, shh. Di ka natagari. Ang mga no at makangagkan ka akarubam. Anya manintiin rason mo kani bakit mo? Ta nakalibas ka nga inmay? Inyalis ko la talipuspos na. Ayusin. Edgar. Iso nga ita. Nakaumayak manin diti balay mo, panyang. Aking mahal. Oh, Edgar, aking mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking panyang. Oy, Bilain. Anya ka tar aramidem di balayaw. Nakawarwara ti balayaw. Apa di ka agi dalimanay. Nakarugrugitan di dataryaw. Di ka pa'y makasagad, mate. Talampaswam kumamay. Tapno nadalaw sa kitaan. Ay, adda kayo manin nga agsermon tatang. Anya lakit din aya. Anya lang ang tar aramidem di balayaw. Tag cellphone. Agbuya ititibay kan mangan. Sumanao kayo manin. Bilain. Di mo urayan na maumakin ka ti asawam. Aramidem ti pagrebengam kas asawa ken ina ti pamilya. Agyaman ak ditiin pa di kumasidaan panyang balasan ko. Ay nagimasan da ito, ginataan alidag. Wana na, paborito ni Edgar dayta. Waan balasan ko. Paborito na talaga ti kasto asidaan. Ngam, naguray ka. Kasano nga ang mamapaborito na? Ha? Kwa na. Basta na amuaklatan ala, balasan ko. Agyaman ak unay, ha? Umay kan tumanin padigwan, nana. Agyaman ak mat. Taoray adayo ti balay ko. Kat imay naklata pinadiguhan.
Wala na. Ngamin, napatag kayo matan kanyak. Gayem ko ni Edgar. Iso napatag kayo matan kanyak, Nana. Edgar, adda ka di relasyon nyo kan ni Panyang. Ah, ay, nanang. Agpudno ka, Edgar. Pagkunaan nyo ba nga da relasyon mi kini Panyang, nanang? Adayo dito'y balay me iti day di tatang mo. Ngam imbay naklata pinatigwan. Saan kumot akap-kapin ano? Saan kami mo't close? Ngam, adda na sao na kanyak. Anya day ta, nanang? Agayem na kakano. Isuan napatagak matan kan kwa na. Isu nga addalakit di relasyon nyo. Nanang. Aklo nagkada kayaw. Di yun masasao kin ni Bilain. O makitam, pudno ti hatap ko. Ay, saan ko akanunungan ti kasta nga aramid mo, Edgar? Adda nasawam kat isulaang ti ipamaysam. Naragragsaka nga men kin ni Panyang, nanang. Anya ayat ti di mo kayat iti asawam. Tapa ay anak relasyon ka kan ni Panyang. Kasanumot nga men, nagsadot ni Bilain. Syakla amin ang tagtrabaho di balay may. Agraman anak may. Di na pa'y maaw-awir anay bag. Sakit, nabangbanglong adayon ni Panyang, nanang. Ay, anya lakit din aya, Edgar. Nanang, naragragsaka kin ni Panyang. Sa anak ang naragsak kin ni Bilain. Sadot launay. Dinto pa'y agdigaws, no jak isaganaan iti digos na. Oh, adayta, Edgar. Aking mahal, namasahikan. Nalpasan. Agyaman aking mahal. Amom ka day. Asaan ang maaramid ni Belinda ita? Kasta? Iso ati masahiyag. Permiti kinasadot na. Ala, bay amon. No kasta na bambanog ka iti trabaho? O may kalata kanyak, tamasahian ka, aking mahal. Inarakop nakmanin Panyang, aking mahal. Apay, di mo kaya't nga arakupan ka? Ay kayat ko launay Nibilin tijak kayat arakop na. Taapay mo. Kasano, kat agat aglit mait. Di pa'y agdigaws. Nadyak isaganaan iti digos na. Anya? Iso asik kati kay kayat ko, aking mahal. Adayaw akay kayat kangam ni Bilain. No kasta? Dito'y ka nga roden amaturog, aking mahal. Uwan Panyang, aking mahal. Dito yakon amaturog. Apay nga itakalang si Mang Pat. Agsapa na. Nagturugam idirabi eh. Ala, di kan agunget, honey. Inawis nak lang amin ti may sagayam ko. Mabisin ako, honey. Diyak nangan idirabi eh. Tawan kamot ang nagluto. Mala, ilutuan ka iti kanam. Tamangan ka. Sa nabale, tainton malam tupay matilakad ko. Ha? At dalakad mo inton malam? Uwan, honey. Kat ang mga numarabyanak. Awan manan agluto iti ka na. Kadwag tagluto, tapno adunto ti kanam, honey. Nala, mabitlaan, nakaglutaw. Wan, honey, tamabisin ako. Kun agidalimanag ka pa'y dito'y balay Aglaba ka pa'y. Uwan, honey. Awan pagdanagam, taramidag amin da kita. Sakbay arumwarak inton malam.
Panyang, imbayak, takasao ka ko, mabalasang ko. Ada relasyon nyo ka ni Edgar. Iso akid daw ko ma, alikli ka maon, taadaanan iti pamilya. Ay nana, siyak di kayat ni Edgar. Ay na Panyang, di mo laamaw anak kadungdungo ni Edgar iti asawa na. Pudno nana, ngam ar-aramiden na laday ta. Tapno saan nga agatap ni Belen kankwana. Iti kasta, awanan parikot. Ha? Di nan topay kay daanan, nana. No maturog man ni Edgar iti balay da, iti salas ka no ti pagturugan na. Anya? Amoy yun, nana. Ay ayatak matkat ni Edgar. Kan awan mat makunak kankwana. Gaputa talaga nga ay ayatan nakmat. Wan, ngam adaanan iti pamilya. Iso pa nga asim Panyang, tasik ako man ti lumiklik kan ni Edgar. Sa bagay, mapampanunot ko matday ta, nana. Iso sige, bayan nyo, ta siya kung ti lumiklik kan ni Edgar. Umadayo akin kwa na. Adayta, naikandado kong tiridaw. Umadayo ang pailaang. Kailiw kong tulakid din ni Edgar. Yam sana balin. Edgar, aking mahal. Kailiw kalakid di. Panyang, aking mahal. Apay day tabag ngawit mo. Pumano ka, aking mahal? Adaywan kan, aking mahal. Tadaan ka mo ti pamilya. Ijak kaya't ang madadaal ti pamilyam. Gapo kanyak. Aking mahal. Saan ka pumanaw, aking mahal? Saan? Aking mahal? Maudin day tang agak ko kan ka. Aking mahal. Goodbye. Goodbye. Aking mahal. Nakita! Inagkam ni Panyang! Jak lang amin kaya tiagi skandalo itay kat. Iso abinaybayan kayo. Binuy-buya kayo lang. Ha? Aking mahal pa'y gayam ti inawag yaw. Ay, Kampay ide, nalailo ka kanyak nga asawam. Adi mo kaya't ngagbanugak. Yawat mo amin na masapul ko. Tagayam, itilikodan data, lipliputan dak. Manglilipot kayo. Kumari tapay mat nga rod ti babaem. ay. Agsinatan! Agsinatan, Edgar! Kasta, tinasao ni Edgar kanyak pilen. Iso adyak mapabasol ni Edgar no apay ang nagbabae. Kanayon kabut abagbagaan nga main piling. Asa nagapot na anos kin ka ti asawa. Kat di mo tulungan iti trabaho. Nagapuso ka may. Agasam, ta iso lang arudan ti aglaba. Iso pa'y ti mangisampay. Iso pa'y ti agakas. Iso pa'y ti mangkupain. Ta di mo mo't nga ron kupinain. Ultimo agdalos dito balayaw. Di mo pa'y maaramay. Kat si kamot Edgar, noan niya ti parikot mo kan di bakat mo. Ibagam iti nasayaat, aday kakat agbabae. Ora ibagak. Sa tutlat tamoy. Kun talaga, ang naragragsaka kin ni Panyang nanang. Aklunag na ita. Kay, anya nga ron ti kaya tiyo mapasama kita. Agsi na kayaw. Idin to ta danak yaw. Agawid pa'y lang ni Bilin ni Jibalayaw, tatang. Ta agawid ak pa'y Jibalay ni nanang. Gamain,
Talaga na po na ti panagayat ko kinibilain. Pamarang lang ti pagpakita kin ko ana. Uray han iti awag ko kin ko ana. Ngam pamarang lang na ita. Nagsakitan da ita ng Edgar. Agsina tapay lang iti pagnaitan bilain. Ngamin, napunasan ti panagayat ko kin ka. Anya laki dinaya. Ti parikot iti asawa. Wenno pamilya. Isa pulan tinasaya at apan nakasulbar na. Yay ko na dangarunay. Saan na masulbar ti parikaut. Iti sabali pa'y aparikaut. Anya laki din. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pangasaritaan iti biyag. Ngaintay pinauluan. Mr. Romantikaw. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw. Ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami. Itingkay panagdengag. Anya laki din. Kaskalan na nga pak itiluto paray. Bilibaking ka. Na, apay anak ko namday ta paray. Nagpintas lata ni misis mo paray. Nagsiksay, kun nagpudaw. Kasla artista. Wow. Nangabakak at talaga itiluto paray. Iso nga ron nga gaita. Mas dawak pa lang paray. Ha? Apay mo tamas daw ka? Mas dawak tapay akinayat na ka ni misis mo. Kaya saan ka mo't agwapo paray? Oy! Luko ka paray. Aging gaita. Question mo pa ila dayta. Ngam, binutbutang mo sa amay ni misis mo paray. Saan? Wano saan, linao kami ti tagiroot. Wano gayoma, dyan inumun na adyaws. Ha? Diyan ngay kunada pang paamaw paray. Nagsilang manday ta buok mo, mare. Karebreban ko, mare. Imbag man ta dalat ta kwarta mapagpapintas mo. Nilakay ko at imang mangtad. Siguro, dakkel ti sweldo nila kay mo anya. At damot basit, Takita ang mandagita ko kom, nakamanicure kan pedicure ko naman. Kat, narigat mo't ano baybay am tibagim, tabumakot kan pumangit ka. Isukat na kanila kay mo. Ayun, mare, ado ti kasta ita apanawan. Dagiti losyang ama ko na, panpanawan dagiti lalakay da. Ditay ka pa asagaysay dita. Maurot tulakat amin abuok maun. Ay nalakay, kaparpareban ko. Anya, nagpariban ka manan? Tapno na pintas kan sexy aday tinasawam. Ay, inikan ka iti kwarta apag palingkim. Pinagpareban ko lakay. Diintad ko nga pagbayad mo iti kuryentay. Pinagpatatumot iti kiday mo. Ita, diintad ko pinagpalingkim. Pinagpariban mo. Kat, Ha? kanak manen iti pagpalingke. Ay, unay kamot tayo mamay. Puro mo't pagpapintas mo, tigas gasto sa maun. Api nga gungot ka ngay. Kaya marwam kamot tayo. Anyat si daintay nga ita. Mangted ka nga rod iti igatang ko. Uston. Ay, makaungot ka talaga, nay. Ni, nagbanikas ka matan lakay. Papintas ka la, papintasin. Agam, mabisinan tayo magayam. Apay, di mo kaya't ayaan na pintas ti asawam. Di oray ka, pangit ka. Basta di tayo maawanan iti makan di ta kusina. Kaya mabayadan tayo ti kuryente.
Anya ti pizza itan paray? Pizza 9 ita paray. Ay, mabayag pa nga ro ti sweldo. Kasi swildom la idi kinsinas paray. Padpadaanan man na, hindi sumarno a swildown. Ay, mabayag pa mo ta. Sweldo ko man. Awang kwarta kaon. Awan kwarta mon. Sapay awisin ka pa'y kumama panaginom paray. Awanan, inyawat ko amin kanibakait. Apay, ado ti binayadan na. Pinagpariban na ki di ah. Anya, pinagpariban na di swildom. Amen. Damat baryana, 5 pisos. Ay, una yun, nagkasangan ngay paray. Awang pa'y allowance kong paray. Ay, nagriga da ita na parikot mo paray. Sapay, mabayag pa iti swildaw. Kasanukan ngay ngagbiag. Apay nga ita agkukulot mo tanday ta impariban mo abok mo. Kasapulan ngamin nga isublik ijay parlor para ijay treatment na. Kat isublim ah. Nagninamot, 1,000 ka no. Nagrigat ngamin ti maintenance iti kasta abuok. Isu asyak, an-anusak ti kulot abuok ko. Aywan gayam, anya ti urayam di ti ruhar mare. Jay man Bombay, mare, agbayad ka iti utang ko. Jay Bombay anatayag ken natundiris ti agong na. Wen, mare. Ibagam man tapautangan nakman. An-ano mo ti kwarta? Adamot pangusarak ah. Kat urayan ta ah, mano aya, ti utangam. Kayo magkaibigan? Oo, kaibigan ko yan. Kaya pautangin mo na. O ano pangalan niya? Maming ang pangalan ko. Mami? Ha! Maganda. Maming, hindi mami. Magaling magbayad yan. Kaya bigyan mo na. Kailan ba niya kailangan? Ngayon na. Kailangan ko, ngayon na. Oo, mabilis. Kaya ikaw dapat mabilis din bayad, ah? Oo, bibilisan ko ang magbayad. Aglot-luto ako, lakay. Isumulagay mga dak pa lang injerwar kat maangot kaon nga damalutluto ang naimas ang masida. Ken, lakay, kita umot day to'y buok ko ah. Na. Mariban-banan. Kwartak ti pinagpariban ko, lakay. Ay, kunak mo Jeswil daw. Angam, ako rin ka man. Apay nangalam ti kwartam. Ay, kat diskartek matan na. Agun online selling kanya. Ah? Ay, uwan lakay. Online selling. Naglaingan nilakay ko. Amuklatan ata iso ti uso ita. Uwan lakay. Nakasursuro ka matain. Amu mo natulungan ti asawa. Ah? Apay, papanam kumare. Ijay ili, mare. Nag-text ngamin jay gayam ko apangal alak iti alahas. Alahas ko nam? Wan, mapanak man mangala iti kwintas kan singsing. Ay na, kaya't kumiti maadaan iti alahas, mare. Mabalin ka di mati sumurot. Anya ngay nga alahas ti kayat mo. Ay kadjay complete seten ah. Ang ti problema, awan pa'y mat kwartak ita. Utang daytoy, mare. Ay, utang? Ay, sige mare, umayak mat nga ruday. Paray, nakita ko may jimpos ni bakit mo, ijepis ba? Ngay, anyat impos na paray. Di alahas. Ay no, nagpupos ko lagi nga alahas nan. Adulat tati kwarta ni misis mo, paray. Ay, agun online selling ngamin ng paray. Ay, sumot lagayam Amu na matayin ti dumiskarte. Isugayam magatang na amin ay nakikayat na. Ay, nagswerte ka talaga, paray. Tultulungan na ka ti asawam. Sapay nagpintas pa eh.
agsapa mo tan nga may agsingir daytoy abumbay. Hello! Ako, singil na. Oo, ito ang bayad ko. Ikaw si pagbayad. Yung kaibigan mo di pa bayad. Ha? Sinong kaibigan ko? Si Maming. Ay, puntahan mo sa bahay nila. Oh, lagi naman siya wala. Punta ka ngayon sa bahay nila. Nandun siya. Sigurado ka ah. Oo, nakita ko siya kanina. Punta ka na at singilin mo. Subuan ka lakay. Tapno di mo ibagbaga asaan ka alabs. Nagmayatin no, da asawa na pintas. O, ako na muna. Ne, ano si Marding ang motor iti sangwanan ti balay Jay Bombay! Umay mo editay. Abay, sino tinakautang kan kwa na? Aglamangak lakay. Di mo ibagbaga nga da ka. Paglamangam ngay. Basta ibagam nga awana. Hello sir. Bakit? Ako singil kay Mami. Ano? Sino sisingilin mo? Si Mami. Anong mami? Asawa ko yan Basta si Mami. Maming bakit? Umay nakakanusingiran dati Bombay. Mami! Ikaw bayad na! Di ka pa nagbabayad eh. Ito, mami mami. Mami! Oh, Mami ko! Magbayad ka na! Di ka sumardeng Bombay Bakit ako suntok mo? Ano kasalanan ko sa'yo? Singil ko lang naman, Mami ko ah. Di ka pala sumardeng ni pagkabibawag nita sumsumman Bombay. Apay adinanog mo, Jay Bombay. Kasano ajak danugan? Kat makautak tayo ayaban na ka iti mami. Mami nakakanaw. Nungay agreklamo day jay. O, didakdakkel a perwisyo. Basol mo Nagkunakin ka nga umutang-utang ka iti Bombay. Kat dinakmat gayam ikan iti kwartak. Kunak dis-diskarte ka iti online. Tagayam imutang ka. Day tamat ti uso italakay. Utang. Beta suot mo nga lahas. Nangalam. Damagam pay laeng mo. Ay, di mo kunaan nga utang mo day tamamin. Uray gayam umay kalaang gumatang iti sangkapit ing alaya dito'y kantina. Suot mo lat taray ta one set nga alahas mo, mare. An-anwak ngay no jak isuot, mare. Uray adayoak, madlaw kulat taray ta sumilang-sumilap nga alahas mo. Ay na, karkaron ano mainitan, mare. Talaga nga agsilap-silap da. Ayun gayam, mare. Adaman la damagakan ka. Anya day ta? Nabayadam ka din dagita nga alahas? Ay, saan pa'y? Kaano ngay abayadan? No addan ton kwartak Kat, napaunaam ka din? Ay na, saan pa'y? Ay, kat kaano may garod apaunaan? No addan kwartak, mare. Ay na, agbayad ka tasyak tinanggaran torkan ka. Mangpirdi ka mo't itinagan no saan ka nga agbayad? Agbayad akto. Saan ka kadi amadanagan? Maming! Sa dinong tinapanam? Hoy! Addaak dito'y unag ti kabinay. Abay, anyang aramidem dita. Adda ilimlim mga. Adda babaya mang birbiro kun kay Jarwar. Ibaga mga awanak. Imbagak nga adda ka. Ha? Ay na, awanak nga rood. Ay na, inutang mo gayam kan kuha na dagita alas asuot mo Apay, agsing-singiran. Great, anya pa ngay? Nagbit mo't ngagsingiran. Kano nagbayag ka nung inalam dagitan? Kalpasan ang maalam. Saan ka kanon na nagpakpakita? Saan mo pa'y kanon asungsong batan ti awag na? Kuna na day ta?
No di ka kano makisarita nga agbayad, ay idarom na ka. Kuna naman ang data, ay nalakay mangbutbuteng kadilaang dayjay, saan ka amamatpati kan kwa na? Kunak nga idarom yung latan, ipabalo jo, kunak ka. Na, apay kasta ti sa umay, kasla sa anak nga asawa. Hoy, isardeng mo man ti agutang-utang si kamameng. No agutang kalata, makaamu ka itibiyag mo, no ipabalod da ka. Paray, kapag nga nakita man ni Kumari Mamay, ngaglak-lak ko iti merienda, iti eskwelahan, paray. Ay, kasapulan nga agla, kautap no mabayadan na dagiti utang na paray. Utang na. Apay, ada utang na. Atidog nga istorya paray. Istorya mo na, paray. Saan nga rodin ta atidog? Maladaw dang agreng. Sa ka nakagingginat dang agulay, anya laki din aya. Ay, naku namon. Agriing da iti alas 9. Umis Buda, nasurok at 30 minutos. Agluto da, may isang oras. Manganda, may sa oras. Magnada amapan ijay umada, may isang oras. Sumangpot da, agtugaw da pailang. Ag cellphone da, 20 minutos. Ay. Agtrabaho da may sa oras. Kalpasan ti may sa oras, mapandamangan. Malpas da amangan, agilad da pa ija kalapaw. Rason da manen tinakapudpodo tadarang tinik. Ay, unay mo dagitan nga anak ta. Talaga di dapay mo't ammo ti agalisto. Nanang, adda ka din nabati nga inapuyo. Apay, awan ka dit bagasyaw. Adda nanang, ngam nabangles. Kag, di ka naglutaw. Ay na, naaldawan kami nga rod nanang. Ay na, kasta ka na ayawn. Awan lakit na aldawan. Danda ni alas 9, di kay pailan na migat. Apay, anya launay ayat ipagpuypuyatan nyo nga main. Takanayon kayo amaaldawan nga agreain. Ay, awan nanang, nga maimasan mi mga amin ti maturog. Ay, Bala, mangan kalat taditan maray. Tasyak, mapanakaw iti umak. Ay nalakay, aldaw mo't gaya mo. Aba, anya oras na yan bakit? Danda ni alas 8 alakay. Anya? Maladawon dagiti ubing ije pagadalan da. Masusun nga ron bakit? Si kanto mga amin lakay. Mayat ti kakapkapam kanyak. Kita man, naaldawan tamanin. Ay na, kaya asawa ka nga ron bakit? Unangam ni, naaldawan tayo manin. Maladawon dagiti anak ta. Nala, agawaan bakit? Ingkaglutong iti balunan da. Mapanak pa ije balay da nanang. Amangan nuad da na bati nga inapoy da. Lakay, nakitam ka di dagijay kakaanak kak alimabas. Dagi anak damanang maray. Wan, kasla di da pa limabas kat anya orasan. Maladaw dan di pagadalan da. Ang mga nudi daman ng sumrek pasado alas 8. Apay nga tamanan Amangan mo ito nagigidandamanan nagpanatang. Uwin nga raw, anya nga tanuin ka ida kitain, bakit? Ngam no na panatang da, imay kumanangalan ni Manang Mari ti agas. Ang mga noawan man ng kwartada Ala, bay amon. Mapanak to inton madamdama. Mapan ko idakitaan. Amangan mat no anya tinapaspasama kan kadakwada. Nay, ang damot gayam dagiti ubing.
Mayati ay ayaman da, manang. Katwa na din ko. Apay ka day. Ay na, kunak ano ag sakit da, iso adi da simrak iji pagadalan. Ay na, naaldawan kami nga rod ading ko. Iso a pinaglangan ko idan Anya? Uy, pinaglangan ko idan. Gaputadyak nakaluto iti balon da. Unay mo't daytan, manang. Agbalin kayo man mo't a responsable a parintis ako nada. Ha? Apay, anya launay ayang amin ti pagpuypuyatan nyo. Tamal-aldawan kayo. Awa na din ko. Ngam nila kay ko nga rod. Anya? Uy, na din ko. Gaputa talaga a sweet lover. Iso ang maaldawanak mo't Unay mo't daytan, manang. Kat iso man. Amo, uray si kaading ko. Mayat tituturugam no siya arakop kan kanila kayo. Nagrabaw arason dayta, manang. Kan nagalas? Anyan to ti kuna ang dagiti tattao ang makangag iti daytang ibagbagang. Ha? Amangan no ibangada, asaan asumsumrag dagiti anak yo iji pagadalan, gapo iti kinairesponsable yo, manang. Anya nga tano ayabak ni Abirat Dani, iji trabaho may bakit? Ay, wan alakay, taiso pa ay pangalaan da iti kwarta. Wan nga rod, tani, kaslawan mo ti apit na di gardin da. Ay, kasanomat ngamin nga adda maapit da, kat di damot aywanan anaimbag ti mula da. Ay, unay mo daytan ngagpayso. Kasano? Kasla pa nagtrabaho ti ubing ti pa nagtrabaho da. Ado ti oras da nga agil ilad, ngam ti oras da nga agtrabaho, salbag kide. Nasaya at mo, tanapan nakitagod ni Danay. Unda raw. Alangan mo nga may ngagigan na ang jitabalay da. Awam mo aramidan da. At damot piman ti obrada lakay. Anya kumangay. Ay katmangan maturog Anya, ay nasaya at launay. Barang saanan ang maaldawan ni Mare, no awan ti asawa na. Tanay, naglangan manen dagiti anak da idi na minsan. Gaputan na aldawan da. Di tagarag. Iso na saya at no madayo yung may isa. Barang agpanuno mo dyan anak mo. Ang para makita ako las. Para makita. Ni, adakan lakay. Un bakit? Ay nagyaman naklakay. Kailiw ka una yun. Ay na. Manulangal daw tikawan ko dito balay. Kailiw na ko natakaw. Un alakay. Maikawa ak unay. Gaputaawan ka abay ko iti data. Maikawa ak talaga. Ay na. Oras siyak bakit? Kailiw ka una yan. Lakay. Kasano? Naruwamak anak arakop king ka maturong. Oray siya nga rod lakay. Iso ang nasaya at mo't tanagawid ka. Kailiw ka mo ilahay nga rin bakit? Maikawa ak taawan ka akay dak. Saan ka nakaturturog iya kampo may? Sa nabalay? Saan ako na pumanaw manang? Ngam nalpas ka din ti trabaho yon lakay. Saan pa'y bakit? Nagikata ko. Gaputan nagalas mo ti ugali dagiti katrabahuak. Kailiw ka nga minunayan bakit? Mala, sa nabali lakay. Tinapatag, saan tan nga agin na dayo. Ala nga ron bakit? Panawang pa na italablabaam. Inta pa iti silagta. Anya? Apay ang nagikat ti asawam iti trabaho na maray. Ay nananang, kaano nagalas ka numit ti ugali dagiti katrabahuan na. Ay na, di mo panuy-nuyan ti asawam maray. Gaputa am mo kong ti asawam. Sigurado,
Ingkuri naman ng ti ugali na ijay, anakaginginad unay nga gargaraw. Unay kayo matan nanang, kahit isumag, kano kasla pag-ung agkutkutay. Kasla abakag pa'y iti innalistwan na, oray bakit akong. Anya, kat isumag, da kayo mo nanang, kasta unay ti panang ibabayo iti asawa, kat awan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Ay nawo, nanakaw, awan ti madingar aramidan na kada kamay, ngam ti jak kayat, kat ti agpadpadang aramidyaw, awan man laeng ti oray may sang alisto kada kayaw. Unay mo ni Manang. Talaga adi da agbaliw nga agasawa. Nay, agong uwit kamutan ba kahit? Ay na, maasyanak nga ron kadagiti anak da. Naglangan da manen. Sigurado, saan manen anak kaluto iti balon da. Ay, unay mutan nga agpaiso na kita. Makapasuron at talaga. Ay na! Ay na, di ka kadi agong uwit ba kahit? Kaya't mo kaday, tatuladan tayo da, Anya? Uwin ba kahit? Kaya't mau. Ay nalakay. Nagado ti mabalin mo at tuladan. Ngam dayjay pa'y nagkalaskit di nga aramid. Ha? Apay, anya ti kayat mo at tuladan nga dakwada. Sweet lover akmat Ar-aramidak ti obligasyon ko kan ka. Nga uray saan ta amaaldawan nga agreeng. Ay na, uwinin ba kahit? Anya laki din na. Kaya't kalaang mo't apagisaman Gaputa kas lagas ko day tagong mo. Gapoy ti panagong unget mo, bakay. Ay, unay mo daytan maray, naaldawan kayo manan. Nanang, simang pala ang ti asawam, naaldawan kayo manan. Ay, unay mo daytan. Isungarod nanang, kasangsang pati asawak idilaang kalman. Iso ang naaldawan kami. Neta, nanang, kit impapas mi mo't ati iliw mi iti tunggal maysa. Ay iliw-iliw dita. Adula amay, apay, di kada aya ti panagin na dayuyaw. Nanang, di kay agungot ka din. Malakit din. Agdawat akong itin na puyo. Promise, sukatak to inton aldaw. Ay na, awanin na puy may. Ano sa inyo ati maladaw amangan na aldawan kayo nga ron na nagraing? Ay na, kaasimot dagiti ubing nanang. Amom gayam akaasida, ngam di mo inkarigatan tinasapa nagluto iti kananda. Ay na, Mariaya, agpanunot kamutan, tanay, nagsasarunon ti panaglangan dagiti ubeng, gapo iti kina irresponsable yo anaganak. Kaputa, umay ko ipakaamo ka na kayo nga umay ag-home visit dagiti teachers day anak yaw. Tapay ka no ading ko. Umay da kayo bagaan asapaan nyo kano ti agreeng tunggal agsapa. Anya? Wan manang, umay da ibaga adi yu unay ti agpuyat kinila kay mo. Wan, agibati kayo nga min iti oras iti panagturog. Maglaan ng oras sa pagtulog kunada nga rod. Di yu ibusan iti rabi iti. Si kamot ading ko. Tilay bagbagang. Kat isumat. Isu nga min ti aramidan nyo. Ay na, day tanga tati umay da ibagang agpaiso. Adi pa'y kat kababain. Ay na, kat kababain adi talaga manang. Anya? Ay na, kun kunak laang manang. Ngam sigurado, umay daamuan no apay akanayon no aglangan dagiti ubingyo. Iso asakbay da maamuan, anya ti makagapo, ay nagbaliw kayo matan. Wan, di yu urayan nga ibaga dagiti ubingyo, kadagiti maestrada, akanayon kayo ngamin amaaldawan. Iso asaan kayo ang makaluto iti balon da. Iso akapilitan na paglangan nyo ida. Anya? Kitahin nyo man datain mula yaw. Apay ka di tatang.
Talaga gaya, madiyo pa yan ma. Apay ka di ngamin, tatang. Inarab amin ang dagiti kalding ko. Anya, apay ngamin nga impanyo ijay dagiti kalding yo, tatang. Dagijay ruot ko na. Ngam dagiti mulayaw. Ay na, nagahango na amin na yun. Awampay tinabiyag ko na may sa. Anya? Kasalumak ngamin. Anya oras ay. Saan kayo pa anapan yung garden nyo? Naskin ko mga idi awampay init na panyo sinibugan. Ha? Ngam sa bali sa ngamin tisapsapahan nila kayo mo asibugan. Tunggal parbangon. Isuan aldawan kayo manay. Ay na, saan la amaw o mga sibsibog? Da kayo mo, tatang. Day tala ka na yun, tibagbagayo. Takasanuman ngamin. Sipot iday. Awampay tinasiputak anasapa kayo nagweng. Ala, sana bali, tatang. Mapan kamin to ijay garden me. Mapan mi kitaan dagiti mula me. Ay na, sayang mo't dagiti mula me. Nagango da amin ngagpaiso. Ibagbaga nga rod ni tatang. Di mo pa ilang minpatyan. Kat saan mat nga ulbod ni tatang. No apay nga min abaybayan nyo Sa ita, kundi panemid ka. Kasano, kat sa bali mo ngamin tibagbagana. Apay Kano sang kaibagana, sa bali ngamin tisibsibugan nila kay kutunggal agsapa. Anya, kat amangan mo't napudno nga men. Ay na, manang. Agalibtak kayo amin nga agtrabaho Saan aja aldawan, saan to kayo mapan ije garden. Kitaan nyo man. Nagsasaro nung nga awan apit yo. Gaputa di yo maiwanan husto dagiti mula yo. Kasla ay ayam nga min ti ikas tayo nga agtrabaho. Ha? Hay pasensya kayon. Ngam iso nga min ti madlaw kukat. Kitaan nyo man. Ultimo dagiti ubing. Apektadon ti panagadalda gaputa kanayon nyo ida apaglanganan. Nag-home visit na pa yan. Sayang ti aldaw manang mari. Ha? Ulitak man na. Agalisto kayong agtrabaho. Taawan mo't nga rod ti mabalin tayo iti biyag. No bak nang tay kuma, di iso. Uray mat maturog lang ti aramidan tayo. Ngam saan mo't nga rod. Iso nga ano sam ti agriing iti masapa. Agluto ka iti balong nagiti ubing. Parubuatam ida ama pa nag-eskwela. Kat inton makapanaw dan, rumwar kayo matan. Mapan kayon iti garden nyo tapno adati malpasyo at trabaho. Bakay. Ay na, maturog tan lakay. Di ka umanisterya. Ha? Itaman pa ita bakay. Ha? Ay na, naamiris ko timbagbagada tatang. Kanti kapsat ko. Ha? Nasken nga agalis tutang agtrabaho lakay. Tani, dumakdakulan dagiti anak ta. Kat umadadon ti kasapulan da. Ha? Ken ay na, sayang nga agpayso ti banbannog ta iti garden. Ken ti puunan. Nagsasarunumot tin anabangkrap ta iti garden. Ay na, huli nga ron bakay. Sa bagay. Basol ta. Gaputa saan ta tinaripato ang imbag lagi ti mula ta. Wen nga ron, kasanuma ngamin, ket kaslata ubing nga agpaiso. Maaldawan ta nga agriing. Aldaw ta amapan ijay garden, ket masapa tamanin nga agawin. Wan nga ron bakay. Itala ang ama amiris ko dagita. Wen nga rod lang kay, ngam sana bale, tinapatag na kaamiristan. Kentap no saan tamot ama ibabain Amangan no ibaga dagiti ubing kadagiyay teachers da, amaladladaw tangamin nga agririing, iso asaan ta makaluto iti kananda, iso akanayon da nga aglangan. Wan nga ron bakay. Ala, baliwan ta nga rodon dagitang aramid ta bakay. Wen lakay, iso amaturutan, tapno saan tamanin amaaldawan nga agriing inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay.